I pozdrav ljudi svima, dobrodošli u najnoviji video na mom kanalu. Danas u ovom videu radimo jedan mali testić ove prikolice. Neki dan sam je našao na Facebooku, tako da rekao dobra je za snimiti neki testić. Pa da vidimo šta ona može. Ova prikolica ima manu jer čim se klupi odmah gume budu prljave. Zašto je to tako ne znam, pokušat ćemo ih oprati pa da vidimo da li to može da se uopšte opere ili je to jednostavno tako napraviti. Kao što ste vidjeli, ne može se oprati, tako da to je jedan mali problemčić, ali dobro, kome ne smeta, ne smeta. Inače, prikolica sama po sebi jako dobra, znači na izgled. Pa tu imamo jako dobar model, jako dobre teksture i drveta i same prikolice. Evo, nazad i tablica je tu. Imate mogućnost praćenja još jedne prikolice, da li signalizacija radi, to ćemo da testiramo. Znači, kočnica, itd. Znači, eto, razlika ove dvije prikolice je to što jedna ima nastavke ove gore, a druga ne. Znači, ljudi, kad kupujete ovu prikolicu, link imate u opisu. Znači, to su dvije prikolice, u stvari nije jedna, već su dvije. Samo da nađemo. Aha, evo je. Znači, ovo je ta sa nastavcima, ova je bez, eto, znači, mod zauzima možda nekih 60 MB, malo jest više, ali zato dvije prikolice su tu. Pa sad ćemo da testiramo signalizaciju i da vidimo šta u nju sve može da stane. Evo ga ljudi, da testiramo svjetlo kočnice koje ne radi. Žmigavci također ne radi, znači ova prikolica je neispravna. I svjetlo na kraju. Ništa. Tako da ova prikolica ne može u saobraćaju, niti može da se registruje. Ja ne znam ko je njoj stavio ovu tablicu, ko je registrovao, ali to je veoma neprofesionalno i neozbiljno. Međutim, mi koji vozimo van asfalta, koji idemo po njivama, seoskim putovima gdje nema policije, mi ćemo nekako proći, tako da ćemo sad proći do njive da vidimo kako u nju i koliko staje. Ipak piše koliko staje, međutim to je malo neodređeno tačno. Zašto? Pa evo u ovu staje recimo 5000 litara, to je 5 tona se vodi, prikolica, dok ova sa nastavcima isto staje 5. Tako da to je malo nerealno, da li to znači da će isto stati, najvjerovatnije da, koliko stane ovu staće u ovu. Jedina prednost ove je to što kad bale tovarite, možete tovariti više. Zašto sam rekao bale ovu prikolicu? Pa jer imaju ovdje da se sveže kao ove trake za vezanje i španjeri, tako da to je za bale ili eventualno drva. Da testiramo i pre same njive kako ova prikolica kipa. Kao što vidimo, daska sa stranice je otišla u zemlju, znači nije odrađeno kako treba. Trebalo je tu da bude neka animacija da se ta daska skloni, jer ovako nije baš najbolje ispalo. Da vidimo da li još ta ima funkcija. To je to, eto, suštine što se tiče funkcija. Idemo do njive da vidimo kako i koliko nju staje. Glas mi je pomalo čudan jer sam se prehladio, tako da kroz nos pričam, tako da je to malo sad zeznutije, jel? Čekat ćemo da se okrene pa ćemo odozdo kad bude išao pustiti da toči u prikolicu, to jest da ispusti. Znači nisam napomenuo, ljudi koji su ovu prikolicu pravili, ali editovali šta su radili, su sa stare farme, znači farming simulator stara farma. Ljudi, ipak imamo 37% ovdje, međutim već je došlo do daski, tako da je ovo sasvim solidno i korektno odrađeno. Mislim da bi to kad bi bilo puno došlo do vrha i ne bi bilo nikakvih problema. Tako da ljudi, to je to, znači za test ove prikolice. Link imate u opisu također, kao i sa prošlog videa one rakovice, tako da to je to i vidimo se u sljedećem klipu.